Da, 20, od 20 do 25 vehabija koji su se samo okom pogledali i onako s onim turbanima na glavi, bradicama, oštrim, jedan je onaj kolut salto napravio, dohvatio pivsku flašu, odrezao joj dance da me prekolje. Drugi bodežom dužine 35 cm napada da me probije kao rošti. Treći vile pokušaj ubistva. U 23 sata unoć u mojoj kući ja i supruga smo spavali, izašao sam na ledenu zimu. Rekao sam je, zatvori se rajbirom, ako me nema za 10 minuta, zaklali su me. U mojoj zemlji, u mome selu, koje je razoreno, koje je spaljeno, da ljudi ne mogu da spavaju, da ljudi ne mogu da imaju miran san, da ljudi ne mogu slobodno ulicama, da ljudi slušaju kako oni noću pevaju Allah Ekbar i Allahume salli, Allahu Muhammed, tako peva. I sablje ovake nose, ne nosi ga ovako u rancu, nego sa strane da kolje, kad udari sa njim da prekolje odmah. Da ovdje ljudi nemaju života ni noću ni danju, da ne možeš da pogledaš film, da ne možeš da pogledaš seriju. Stidite se vi koji ste to dozvolili, mene slobodno zatvorite, nek mi ode glava, ja za ovaj narod, kaže, branit ću svakog mog meštanina. Mi smo krvavo radili da ovo steknemo, naše generacije su krvavo radile ovdje, u znoju podizale zemlju, da provaljuju crkvu, evo straonica od manastira, doći da snimite šta je flaša, kad teru dupe, govno do govneta, flaša do flaše, ne sme niko da im priđe. Policija dođe, kozmetički ode, njima svaka čast, to su dobri momci, ali ne smeju ništa. Njima je neko zabranio. Toga dana dok su 2 kuće gorele, gradonačelnik se hvalio kako je obnovio krov na muzičkoj školi, a nama je gorela kuća Sabo Pište. Nije Sabo Pišta sam sebi zapalio kuću, nego vehabije koje ste pustili ovdje. Nije kuća pored prodavnice, nije vlasnik sam tu kuću zapalio, nego oni koje ste pustili.